8,859. Shiv Sena ki Mirep Khaidem Ranjit Singh na 422. JDU ki Mirep Khwairakhpum Devendra Singh na 5,216. Independent ki Mirep Khwairakhpum Robin Singh na 161. Independent Mirep Maharabam Anita Devi na 89. Loinana Notada 165. Hujik Fawba Sengmai Assembly Constituency ki Khwaidaki Wangba asi BJP na oiri BJP gi Mirep Sri Haikam Dinggo Singh na 8,859 fangli aduga BJP ga khwaidaki nakna chatliba sina Sengmai Assembly Constituency gi jipawada NPP na oiri NPP gi sina Ayangbum Oken Singh na 6,229 phangduna hojik first second haijabadare sumaina chatli total score shomtang mayamda thamjage jipawada BJP na 23 INC na 3 NPP na 6 JDU na 2 NPF na 4 others na ahum smaina hujik phawba latest update ta khoi dile jari mathanga Chandel ge muk thamjage Langhu Polhing Anal NPF candidate now hujik phawba da fangiba vote masing ase 8,885 BJP gi Mirep SS Olisna 23,376 pangli notada 30 votes Chandel district ki oina hojik khwaidagi wangba si BJP na 23,376 fangduna mangjin thana chatli khwaidagi nakna basne NPF 8,885 na oiri mathangda Chandel district ki Technopar Assembly constituency gi myamda paudum jage di Korunthang NPF candidate na hojik fawbada 12,544 fangli BJP ki candidate Letpao Haukip na hojik fawbada vote masing 6,585 fangli INC candidate Wairok Morung Mokunga 2,215 fangli RPI AG candidate KH David Maringna 30 votes Independent Mirep Zamkulin Haukip na 11 Independent Mirep Tantanga Kohai Mosulfa Independent Mirep na 640 fangli notada 16 hojik phawbada Technopol Assembly constituency gi khwaidagi wanga fangiba vote masing asi NPF candidate o di Korunthang na oiri 12,544 fangli aduga maga khwaidagi nakna chaliba sina BJP gi Mirep Letpao Haukip na 6,585 fangduna hojik phawbada first second smaina Technopol Assembly constituency sigi chatli Matangda Thobal district ki Lilong Assembly constituency ki miyamda paudum jage BJP ki Mirep Y Antas Khan na 12,308 fangli INC Mirep Syed Anwar Hussain na 290 JDU ki Mirep Muhammad Abdul Nasir na 12,264 fangli Independent Mirep Abdul Manan na 109 Independent Mirep Muhammad Ishrat Hussain na 14 notada 91 Lilong Assembly constituency gi hojik fawbada khwaidagi wangna mangjin thana chatliba si BJP gi Mirep Y Antas Khan 12,308 phangli aduga yam nakna BJP ga chatliba sina hojik fawbada Lilong Assembly constituency gi JDU Muhammad Abdul Nasir na hojik fawbada 12,264 phangduna first second sumaina hojik fawbada chatli Mathangda Churachandpur gi amu paudum jage Churachandpur gi BJP gi Mirep V Hankhalian na 8,279 fangli INC Mirep H Mangchin Khuk Paite na 5,591 fangli NPP Mirep TH Thangzalian na 335 KNA gi Mirep Dr. Jansen Haukip Didi na 68 JDU gi Mirep LM Khauti na 7,482 fangli LGB gi Mirep H Yanchin Thang na 106 Independent Mirep James Kumar Hausel na 1,563 fangli notada 78 na Churachandpur district ki hojik fawba khwaidagi wangba oiriba si hojik fawba BJP gi Mirep V Hankhalian na 8,279 fangduna khwaidagi mountain thaba oiri loina na Churachandpur district ki BJP ga khwaidagi nakna na chatliba sina JDU gi Mirep LM Khautina 7,482 fangduna first second smaina hojik phawbada chatli mathangda Churachandpur district ki Saikot Assembly constituency ki pamda paudam jage
NCP ki mirep George T Haukipna hojik faubuda bot masing 2124, INC mirep TN Haukipna 4334, NPP ki mirep Khaipao Haukipna 6587 phangli, BJP ki mirep Paulan Lal Haukipna 7185, JDU ki mirep John H Pulamte 93, KNA ki mirep Joshua Chiatna 284, Independent Mirep Zone MK Thangna 25, Independent Mirep Karong on Kalarna 2978, Notada 77, Churchanpur District ki Saikot Assembly Constituency ki oina hojik faubuda khwaidi ki wang libasi BJP ki mirep Paulen Lal Haukip 7185 fangduna Saikot Assembly Constituency ki BJP na mangjin thaduna chatli loina BJP ka khwaidagi naknaba rival asina hojik phawbada NPP gi mirep Khaipao Haukipna 6587 fangduna yamna naknana chatli matang asina Churchanpur district ki Tipaimok Assembly Constituency ki myamda paudam jage Charlton Lane amo BJP ki candidate sina hojik phawba bot masing 4226 fangli, NPP ki mirep Thang Lane sinatena 1033, JDU ki mirep Gursanglul sinatena hojik phawba 5302 fangli, Notada 104. hojik phawba Churchanpur district ki Tipaimok Assembly Constituency ki khwaidagi wangna fanglibasi JDU na hojik phawba 5302 phangduna mangjin thaduna chatli khwaidagi naknaba rival asina BJP gi mirep Charlton amo na 4226 phangduna sumna first second thaduna chatli Channel District ki Tengnobal Assembly Constituency ki myamda paudam jage hojik phawba NPF ki mirep Dikolum thangna 13,999 fangli, BJP ki mirep Letpao Haukipna 7,869 fangli, INC ki mirep Wairok Murung Mokungwana 2,361 fangli, RPI AG candidate Kates David Maringna 33, Independent mirep Zamkulin Haukipna 11, Independent mirep Tantanga Kohai Mosul Fana 643, Notada 16, hojik phawba Technobal Assembly Constituency khwaidagi mangjin tharibasi NPF na oiri, NPF ki 13,999 fangli, aduga khwaidagi naknabasne BJP na oiri 7,869 na oiri. Ma'am total score amutang ma'amda paudum jage hojik phawba BJP gi 21, INC gi 3, NPP gi 6, JDU gi 2, NPF ki 6, others that 3. Sumna hojik phawbada koida labor result se sumna lady. Mathangda Tamenglong district ki Tamai Assembly Constituency ki myamda paudam jage NPF ki candidate Awangbo Niumaina hojik phawbada fangliba bot masing ase 5,331 fangli. NPP gi mirep Z ki khobum Niumaina 5,312 votes fangli. INC ki mirep ZN Kumui Twang Dr. Akuna Panglibasi INC ki mirep isna Panglibasi vote 8, BJP ki mirep na Wilubau Niumaina Panglibasi na 76, Notada 0. hojik phawba Tamai Assembly Constituency gi khwaidagi wang na chalibasi NPF na oiri, NPF ki Shri Awangbo Niumaina 5,331 fangduna khwaidagi mangjin thaba oiri, aduga khwaidagi naknaba rival asina NPP gi mirep Z ki khobum Niumaina 5,312 phangduna first second tari ani se nakna na chatli hojik phawba bot masing kun phana khetna dre Tamai Assembly Constituency gi hojik oiri ba figure ase. Matanga Tamenglong district ki Numba Assembly Constituency ki hojik phawbada ekoida BJP gi mirep oiriba Dinganglong Gangmaina hojik phawba bot masing 3,995 fangli, INC ki mirep Gaikhangamna 3,611 fangli, Notada 23. Numba Assembly Constituency ki hojik mangjin tharibasi BJP gi mirep
Dinganglung Gangmaina 3,995 fangduna hojik mangjin thana chatli aduga INC gi mirep gaikhangam na 6,000 ngakpigani hojik phawba Tabangdong district ki Mumbai Assembly constituency gi mangjin thariba si INC na mangjin thari INC gi mirep gaikhangam na 6,704 fangduna mangjin thari BJP gi mirep Dinganglung Gangmaina Kundrapom Assembly constituency Imphal East district ki Paudam jage BJP ki mire Thangjam Mohendro Singh na hojik pawba 9,542 votes fangli INC mire Thokchom Lokeshwar Singh na 9,597 fangli RPI agi mire Elangbom Sobit Singh na 328 Sibsena gi mire Elangbom Shyam Singh na 106 Notada 106 hojik pawba fangli Kundrapom Assembly constituency ki hojik pawba khwaidagi wangna vote masing fangliba si INC ki mirep Thokchom Lokeshwar Singh na oiri 9,597 fangduna mangjin thana chatli aduga INC ki khwaidagi naknaba rival asina BJP ki mirep Thangjam Mohendro Singh na 9,542 fangduna suna first second taduna Kundrapom Assembly constituency ki chatli Matangda Imphal East district ki Ketrigao Assembly constituency ki mayam da paudam chake INC mire Muhammad Amin San hojik fawda fangliba vote masing ase 2,484 fangli BJP ki mire Dahakpam Indrajit na fangliba sina 8,417 fangli NCP ki mire Punam Rani Wangkhem na 80 votes NPP ki mire Sheikh Nurul Hussain na 11,127 fangli JDU ki mire Wahengbom Rojit Singh na hojik fawbada 385 votes fangli Notada 182 votes aduna hojik fawba Ketrigao Assembly constituency ki khwaidagi mangjin thana chatliba si hojik fawbada NPP ki mire Sheikh Nurul Hussain na 11,127 fangduna mangjin thana chatli aduga Ketrigao Assembly constituency ki khwaidagi NPP ga nakna chatliba sina hojik fawbada BJP ki mire Nahakpom Indrajit Singh na 8,417 votes fangduna chatli asumna hojik fawba ekhoida leiba result ki matung ina smaina lady hojik le palaitana ekhoida votes ki result mayam ama lakpiri laiba khudima khoi mayam da pawdam jage aduma leptana meeting taduna leibiu hojik Imphal East district ki School Assembly constituency ki mayam da pawdam jage BJP ki mire Thokchom sector Bata Singh na hojik fawba fangliba vote masing esi 8,172 fangli INC ki mire Ningthozam Helendro Singh na vote masing 488 fangli NPP ki mire Huidrom Bikramjit Singh na 8,473 fangli JDU ki mire Thongnaujam Brindana 4,231 fangli Sibsena ki mire Rajkumar Suraj Singh na 118 fangli Notada 110 aduna Imphal East district ki School Assembly constituency ki hojik khwaidagi wangna vote masing fangliba si Huidrom Bikramjit Singh NPP na oiri 8,473 fangduna mangjin thari adu khwaidagi naknaba sina BJP ki mire Thokchom sector Bata Singh 8,172 fangduna hojik first second chatli sumna paudam se thamjake mathangda Thobal district ki Wangkhem Assembly constituency ki NCP gi mire Oinam Haridas Singh na vote masing 62 phangli INC gi mire Kaisam Megachandra Singh na 7,326 NPP gi mire Kharibam Jivan Singh na 3,035 vote masing phangli BJP ki mire Yumnam Nabachandra Singh na 6,751 phangli JDU ki mire Kangabam Jatu Singh na 2,507 phangli RPI agi Professor Dr. Nimai Chan Luang na 6,204 vote masing phangli Independent mire MD Abdul Halim na 68 Independent mire Laishram Domen Singh na 32 Notada 118 hojik fawba Thobal district ki Wangkhem Assembly constituency ki khwaidagi wangba asi hojik fawba da ekhoida leidiba result asigi matung ina INC na mangjin thaduna chatli INC gi mire Kaisam Megachandra Singh na hojik fawba 7,326 fangduna Wangkhem Assembly constituency gi INC na mangjin thari
अदुगा ख्वाइदगी नकनबा राइवल असी हुजिक फाउबदा बीजेपी न ओइरी बीजेपी की मिरे युमनाम अनब चंद्र सिंह ना 6751 फंगदुना ख्वाइदगी नकनबा राइवल ओइना चटली अदुगा बीजेपी का ख्वाइदगी नकनबा असिना हुजिक फाउबदा आरपीआईए की प्रोफेसर डॉक्टर निमाई चान लुवांग ना 6204 वोट्स फंगदुना हुजिक फाउबदा सुना लेरी टोटल स्कोर अमुक्तंग म्यामदा थमजके बीजेपी की हुजिक फाउबा 21 आईएनसी की अहोम एनपीपी की तरुक जेडीयू की अनी एनपीएफ की तरुक अदुगा आदस्टा अहोम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हुजिक लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की म्यामदा पाउदम जगे बीजेपी की मिरेप वाई अंतस्खाना हुजिक फाउबदा 12308 वोट मसिंग फंगली आईएनसी कैंडिडेट सैयद अनवर हुसैन ना 290 वोट मसिंग फंगली एनपीपी की हुइड्रोम विक्रमजीत सिंह ना 8473 फंगली जेडीयू की मिरेप थौनाउजम ब्रिंदाना थाकपिगनी मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफुदा तांकक अनी थोकना पांगथोकिबा तरागनी सुबन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन वोट मसिंग थीबगी थबक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा अयुक पुंग निपानदगी हौदुना होजिक कन्ना चथरी पनबेयाय काउंटिंग सेंटर तरागनी थोइदा पुन्ना काउंटिंग हॉल निफुगा माथोइदा मसिंग होजिक कन्ना थीरी अहानबगी पोस्टल बैलेट सिंग थीबा अयाम्बा लोइशन नखरे अदुगा ईवीएम की होजिक कन्ना मसिंग थीरी निक्सिंग बयाय काउंटिंग हॉल अमदी अकोइबदा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अमसुंग स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ना मरोल अहुम थोकना ngak सेंदुना अकनबा मोंगदा बोट मसिंग थीबगी थबाग असि शुजिक कन्ना चथरी ngasi Directorate of Information and Public Relations DIPR Government of Manipur na ihan hanbo oina live streaming myamda tawjaduna myamda 12th Manipur Legislative Assembly election ki result 2022 ki result asi akoin myamda thamjaba asi yengbiriba kwai pumnamak taramna okchari amuka hanna Facebook live amadi DIPR Manipur haina thamjaba YouTube channel ki kuthang da yengbiriba singbusu amukhana taramna okchari loina na DIPR headquarter Kaisampata building mathakta akoi LED display thamduna myamda kuda ki oiba Manipur Legislative Assembly election gi result asi kuda ki oiba akoina angamba akoi gi latest report ki matung ina district myamda gi akoi gi correspondent sing akoi gi DIO office sing dagi lakba latest update sing akoi lepalaitana myamda kudol tamjari myam su leptana support to view myam su ing view akoi su angamba thakta DIPR na hona jaduna myamda update asi pinaba hona jage somna miyeng taduna review hojik phauba akoida lakpa Ukhrul district ki Fungyar assembly constituency ki result myamda thamjage BJP ki mire aung simre hopping san na hojik phauba bot masing 7439 fangli NPF ki mire Leisio Kaising na 8060 bot masing fangli INC ki mire Victor Kaising na 4296 fangli Sipsena ki mire Ninghor Zazona 122 JDU ki mire Wongnau Sang Kasarna 608 Notada 24 votes hojik fauba Ukhrul district ki Fungyar assembly constituency ki oina khwaidagi mountain thana chaliba si NPF na oidi NPF ki mire Leisio Kaising na 8060 vote fangduna Fungyar assembly constituency ki mountain thari NPF na adu khwaidagi nakna chaliba sina BJP ki mire Aung Simre Hopping sana 7439 fangduna hojik fauba first second thaduna chatli INC na hojik fangiba vote masing se 4296 fangduna hojik fauba chatli total score amuka myanda thamjage BJP na 21 INC gi ahum NPP gi taruk JDU gi ani NPF gi taruk others ta ahum fangli Ukhrul gi hojek amuka thamjage INC mirep ki Alfred Kangam
S Arthurna hojik fauba vote masing 7644 fangli mirep Ram Muivana 8430 fangli BJP mirep Somatai Saijana 5373 fangli Notada vote 29 hojik fauba ukrul gi oina khwaidagi wangba NPF na oiri NPF ki mirep Ram Muivana 8430 phangduna mangjin thadana chatli khwaidagi naknaba rival na INC na oiri INC ki mirep Alfred Kangam S Arthurna 7644 fangli asumna chatli Matangda Ukhrul District ki Chingai Assembly Constituency ki miyam da paudam jage NPF ki mirep Kashim Washum na 8305 fangli NPP ki mirep Ningam Cham Roina 7119 fangli BJP ki mirep Preso M Simreina 7213 fangli INC ki mirep Sword Washumna 4914 Notada 33 votes hojik fawagi Chingai Assembly Constituency ki khwaidagi wangba si NPF na oiri 8305 fangduna NPF na mangjin thari khwaidagi naknaba rival asina BJP na oiri 7213 aduga BJP ka khwaidagi naknaba asina NPP na oiri 7193 fangduna sumna Chingai Assembly Constituency ki result ekhoida lejari Thobal District ki Wabagai Assembly Constituency ki hojik fawbada leiriba result BJP ki mirep Dr. Usham Devin Singh na phangiba vote masing 9138 INC ki mirep Muhammad Fazur Rahim na phangiba vote masing 9088 NPP ki mirep Mayangbom Ranjit Singh na 5873 JDU ki mirep Muhammad Sikandar na phangiba vote masing 3601 Independent mirep Sakir Ahmed na phangiba vote masing 1501 Notada 152 votes hojik fawba Thobal District ke Wabagai Assembly Constituency ki khwaidagi wangna vote masing fangliba si BJP na oiri BJP ki mirep Dr. Usham Devin Singh na hojik fawba 9138 vote fangduna khwaidagi mangjin thadana chatli aduga BJP ka khwaidagi naknaba rival se INC ki mirep Muhammad Fazur Rahim na oiri 9088 fangduna hojik fawba khwaidagi nakna na ani se yamna khenadre ani se smaina chatli aduga Wabagai gi third haibadare hojik fawbada oiriba sina NPP gi mirep Mayangbom Ranjit Singh na 5873 vote masing phangduna chatli Senapati District ki Tadubi Assembly Constituency miyam da paudam jage NPF mirep M Francis na jokpana hojik fawba vote masing 4703 fangduna chatli NPP ki mirep N Kasina 14669 fangli BJP ki mirep O Lorina 13 Independent mirep Robert Tailu Maramna 116 Notada 0 hojik fawba Senapati District ki Tadubi Assembly Constituency ki khwaidagi wangba vote masing fangliba si NPP na oiri NPP gi mirep N Kasina 14669 fangduna yamna mangjin thaba oiri aduga NPP ga khwaidagi naknaba hairagadi hojik fawba Tadubi Assembly Constituency gi NPF na oiri NPF ki mirep N Francis na jokpana 4703 phangduna hojik fawba first second taduna chatli Senapati District ki Mao Assembly Constituency ki miyam da paudam jage hojik fawba ekhoida phangba latest report ki matung inna Mao Assembly Constituency ki NPF mirep Loshi Dikho na hojik fawba fangliba vote masing 24272 fangli BJP mirep Saini Alexander Maikona fangliba 174 Independent mirep Vova Zuram na hojik fawba 15921 vote masing fangli Notada Tara Mao Assembly Constituency ke hojik fawba khwaidagi wangna vote masing fangliba si NPF na oiri NPF ki mirep Loshi Dikho na hojik fawba fangliba si 24272 phangduna yamna wangna mangjin thaduna chatli khwaidagi naknaba rival na Independent mirep Vova Zuram na oiri 15921 fangli Senapati District के Karong Assembly Constituency की मियाम द पाउडम जगह NPF mirep Koho Sile Antonina Ozifaba
1049 vote masing fangli. INC ki candidate Didi Thaishina hojik fauba 669 votes fangli. BJP ki mirep R.O. Jonathan Tauna 1977. Independent mirep Z. Kumar Shahana 438. Independent mirep Thaiba Shanina 94. Notada 5. Hojik fauba Senapati District ki Karong Assembly Constituency ki khwaidagi wangna vote masing fangliba si BJP gi mirep R.O. Jonathan Tauna 1977 fangduna mangjin thaduna chatli BJP ga khwaidagi nakna chatliba asina NPF na oiri NPF ki mirep Koho Shile Anthony na 1049 fangduna shumna first second thaduna Senapati District ki Karong Assembly Constituency gi hojik fauba gi report chatli. Imphal East District ki Kundrapum Assembly Constituency ki BJP ki mere Thangjam Mohendra Singh na hojik faubuta fangiba vote masing 9542 fangli. INC mere Thokchom Lokeshwar Singh na 9597 fangli. RPI A ki mere Langbom Sobit Singh na 328 vote fangli. Shiv Sena ki mere Thangjam Shyam Singh na 106. Notada 106. Asumna Kundrapum Assembly Constituency ki khwaidagi wangna vote masing phangliba si hojik faubuda INC ki mirep Thokchom Lokeshwar Singh na 9597 phangduna oiri. INC ka khwaidagi nakna na chatliba sina BJP na oiri. BJP ki Thangjam Mohendra Singh na phangliba vote masing 9542. Kundrapum Assembly Constituency ki first tariba hojik faubuda INC, second tariba BJP ani si ki vote si asuki matik nakna na chatli yamna yankhai phana sukhena dre ani si first second taduna chatli mutung taba update sin nang gengminasi. Imphal East District ki Khetrigao Assembly Constituency gi hojik faubuda akoida fangliba latest report ki matungina INC ki mire Muhammad Amin Sana hojik fauba vote masing 2484 fangli. BJP ki mirep Nahakum Indrajit na 8417 fangli. NCP ki mirep Punam Rani Wangkhem na 80. NPP ki mirep Sheikh Nurul Hussain na 11127. JDU ki mirep Wahingbom Rojit Singh na 3885. Notada 182. Hojik fauba Imphal East District ki Khetrigao Assembly Constituency ki khwaidagi mangjin thana chatliba si NPP ki mirep Sheikh Nurul Hussain na 11127 fangduna mangjin thana chatli aduga khwaidagi naknaba Khetrigao Assembly Constituency ki NPP ga khwaidagi naknaba rival asna BJP na hojik fauba oiri. BJP ki Nahakom Indrajit Singh na hojik fauba vote masing 8417 fangduna yamna interesting oina hojik fauba first second taduna chatli Khetrigao Assembly Constituency gi. Imphal East District ki Kairao Assembly Constituency ki NCP ki mirep MI Khana hojik fauba 893 vote masing fangli. INC ki mirep Thongram Tony Meitei na 68 votes. NPP ki mirep MD Nashiruddin Khan na 7992 votes fangli. BJP ki mirep Laurembam Rameshwar Meitei na 9436 vote masing fangli. Shiv Sena ki mirep Toijam Devananda Singh na hojik faubuda 108 vote masing fangli. JDU ki mirep Yumnam Santa Meitei 97 votes. Notada 74. Imphal East District ki Kairao Assembly Constituency ki hojik fauba khwaidagi wangna vote masing phangliba si BJP na oiri. BJP ki mirep Laurembam Rameshwar Meitei na mangjin thaduna chatli 9436 fangduna aduga khwaidagi naknaba rival asina NPP na oiri. Muhammad Nashiruddin Khan 7992 fangduna sumna chatli. Total score amuka hananing sing jake hojik faubuda BJP na punna Kungamathoi phangduna leading oina chatli. INC ki ahum, NPP ki taruk, JDU ki ani, NPF ki taruk, Adasta ahum. Imphal East District ki Yaskul Assembly Constituency ki myamda thamjage. Latest report ta BJP ki mirep Thokchom Saitrabata Singh na 8172 votes. INC ki mirep Ningopam Helendro Singh na 488.
NPP की मिरेप हुइड्रोम बिक्रमजीत सिंह 8,473 votes, JDU की मिरेप थौनावजम ब्रिंदाना 4,231 votes, शिवसेना की मिरेप राजकुमार सूरज सिंह 118 votes, नोटादा 110, असुमना इवालिस डिस्ट्रिक्ट की स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ख्वाइदिगी मांगजिन धाना हुजिक फाउबदा चलिबासी NPP की मिरेप हुइड्रोम बिक्रमजीत सिंह 8,473 फाउंडना चली अदुगा ख्वाइदिगी नकनबा स्कूल असेंबली की ख्वाइदिगी नकनबा NPP का ख्वाइदिगी नकनबा राइवल असिना BJP न ओइरी BJP की थोकचोम सेचबत्रना 8,172 votes फंगली पांथोक्लिबा मिखल असिगी हौजिक फावबा दा फंगलिबा तोंगान तोंगानबा जिला सिंगदगी लाकपा रिपोर्ट सिंग भिओ सिंगदा थमजखरबा मतुंगदा हौजिक मागी पार्टी सिंगना तौनरंबा आशा मार्जिन एक्सपेक्टेशन
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ BJPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡ 13,000ꯒ ꯁꯨꯞꯅ 16 ꯕꯗꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟ INCꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ 730 ꯃꯀꯛꯃꯌꯨꯝ ꯑꯕꯥꯁ ꯈꯥꯟ NPP 1,053 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯡ MLA ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MD ꯑꯁꯕꯨꯗꯤꯟ JDU ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅꯤ ꯃꯥꯡꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 10,190 ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ 913 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤ 50 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯣꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯀꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ अपडेट तौजगे थांगमैबन फंगनरिबा अखोइगे भोट की मसिंग असि श्री जोटिन वाइखोम BJP कैंडिडेट सिना फंगिबसि 15,713 अदुगा हिजम न्यूटन चंद्र INC कैंडिडेट ने मांगना फंगिबा भोट मसिंग असि समरीगा 94 अदुगा खुमुक्सम जॉय किशन JDU कैंडिडेट ने महांगना फंगिबसि 13,000 सनी सुपना निपान JDU ना थांगमैबंदा ख्वाइदगी यामना फंगबा कैंडिडेट हाइबदु ओइरी अदुगा मथंगसे चिंगी चुराचांदपुर जिला दगी लोखचरगा हेंगलेप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेजामंग हाउकी BJP 13,000 मरफुद्रा मापन अदुगा टी मंगा वाईफाई INC कैंडिडेट 5,782 नेमिंथांग हाउकी NPP कैंडिडेट ने 2,215 गनैखोप JDU ने 5,000 अदुगा टी थांगजालम हाउकी शिवसेना गे 5,950 अदुगा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना सोंगथोकलिबा सैपु हाउकी 92 फंगे नोटादा चलिबा भोट मसिंग असे 59 ने हेंगलेप की ओइनादी BJP ना यामना मंजिल थाना हेंदुना चली मथंगी चांदल डिस्ट्रिक्ट अखोई चांदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लंगू फुलरिंग अनाल NPF की ने NPF की कैंडिडेट असी 9,995 अदुगा BJP की कैंडिडेट ओइना सोंगथोकपिरिबि SS Olis मांगना फंगिबा भोट मसिंग असे 23,376 नोटादा 30 votes चली सांडेल की मथंगदा मियाम अपडेट तौजगे सांडेल की मथंगदा अखोइना लौखतचरिबसि चांदेल टेक्नोपल दा अखोइ डी कोरोंगथांग सिटिंग ने NPF फंगिबसि 14,021 votes मागा ख्वाइदिंग नंगनरिबसि BJP कैंडिडेट लेटपाउ हाउकिफ सिटिंग ने 10,947 श्री लेटपाउ हाउकिफ से संदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारक्तुना मिनिस्टर फम अखोइगे NPP की टिकेट कारक्तुना मिनिस्टर फम पाइबा अदुगा
Sahi asigi tarani thoi suba election asidana Tecnopol Kendra BJP ki mirep oina songthok libani mathangda Wairok Marung Makunga INC candidate nisi Dising Aniga Sohum Humudramari 2374 KIS David Maring RPI Athawale 33 votes Zamkolon Hokip Independent 13 votes and Tantanga Kohai Moshilfa Independent candidate 643 votes Nota da Salise Tecnopol Goina 16 Tecnopol gi matungda mayam da update tawjage Haujik candidate khara amadi asengba result akoi final result khangduna celebration tauba candidate sing yaure akoi ngaki manungda akoi district election office akoi DO office tagi pirakpa akoi certificate akoi authenticated oiba certificate adu gi matungina miyam da lauthok sage miyam ngai minasi mau akoi senapati district tagi mau assembly constituency da losi dikho NPF ki akoi sitting ne losi dikho 27,107 aduga Sania Alexander Maiko BJP gini 215 votes aduga Waba Zoram Independent Magna Fangisina 18,523 Nota the 15 sale Maugyo inadi sitting wadiba Losi Dikhona Yamna Mangzil Thana Satli Haina Haizabatari Mathangda Lokat Sadiba Akoi Kendra se Akoina District Tagi Pirakba data Singasida Yumfam Weraga Miyamda Result Sigi Paudam Zavane Senapati District ki Tadubi Kendra Yoina Francis Ngazokpa NPF ki candidate Magna 14,596 Fange N Kayasi Akoi Kasina NPP ki candidate ni Magna 15,730 Aduga Olori BJP candidate ni Supnagi vote Kun Fange Robert Tailu Maram Independent candidate ni 215 Aduga Notada vote mga sali Langthabal Assembly Constituency Laksage Sri Okram Joy Singh INC 8,552 Karam Navakishore Singh NPP 5,895 Karam Syam BJP candidate ni 10,620 Hizam Samarendra Singh Independent candidate ni 499 Nota da 236 sali Langthaban Kendra da Mathang Sandel da Laksage Sandel da NPF ki Langu Polaring Anal 9,493 Aduga Srimati SS Olish BJP ki candidate Yamna Mangzil Thana Yamna Mamangda Akoi Tanaba Pangaroi do Mongda 34,206 Notada vote masing 30 sali Masingi matangda Hauzik Ladiba Akoi Kendra Humfu Asigi Tongan ba Jila Singda Singi Update Haingang da Laksage Haingang Assembly Constituency Akoi 41/60 kwa Haingang si Siri Nongthomam Biren Singh Honorable Chief Minister ni BJP candidate oina Haingang Kendra da Hangiba vote masing asi 24,268 Aduga INC candidate Pangaizam Sarat Chandra Singh 6,486 Nota da Lady 239 ni Masisu akoi Tanaba Fangaroi doba Mongda akoi Kenoda Uzaki Honorable Chief Minister Kendra Oliba Haingang Sida
Siri Nongthom Satkre Matang the Kundakpam Paikatsage Kundakpam da Thangzam Mohindro Singh BJP candidate ne Thangzam Mohindro Singh 9542 Matang the INC candidate Thoksom Lokeshwar Singh 9597 Yamna neck to neck Haizabatare Matang the Elangmam Sovit Singh RPI 8 328 Thangzam Shyam Singh Shiv Sena 106 Adu Nota the Salisi 106 Matang the Paikasage Kundrak Pangi Matang the Update Tozage Khetrigao Assembly Constituency da Ekoi candidate Mangana fight Tongnavani Candidate Manga Sida INC candidate Mohammad Amin Shah listing Ani 2484 listing Ani ga Samri Marfuga Mari Aduga sitting Wariba Nakpam Indrajit Singh BJP gi Akoi candidate ne 8417 Aduga Bunam Rani Wangkim Nes Akoi NCP Nationalist Congress Party 80 votes Aduga NPP gi candidate oina Khetrigao Kendra da Songthok Piriba Sheikh Nurul Hassan 11,127 Fangduna Mahangna Kwaidagi Mangjil Thaba Oiri Wahengmam Rojit Singh ZDU gi candidate ne Aikoi Bullet Hairaga Su Khangnaba 3,885 Nota da Sali se 182 Nota da Sale Khetrigao gi report Thamjaraba Matungda Lokutsage Kairao Thangnaba Kendra ne 41 Aikoi MI Khan NCP gi candidate Mahangna Fangibasi 893 Aduga Tongbram Tony Maite Kairao gi INC candidate ne 68 Adu MD Nasiruddin Khan NPP Mangna Fangibasi 7,992 Loremam Rameshwar Maite sitting ne BJP gi Mangna Lit Tauri 9,436 Mathangda Toizam Devananda Singh Shiv Sena 108 Mangna Fangi vote Masing Nikwa Aduga Yumnam Shanta Mitei ZDU gi 97 Fange Nota da 74 Sali Kairao ACG update Tawzakaro Matungda Mathangi se Yai School Assembly Constituency Akoi Miyamna Ngaina Bahaiza Batare Thoksom Satyavrata sitting ni BJP gi 9,346 Akoi ge Mathangal Erisi Ningombam Helendro Singh INC 517 Huidrom Vikramjit Akoi NPP Akoi Huidrom Vikram Mana Fangisi 8,860 ga 8 Aduga Thaunauzam Brinda ZDU Mana Fangisi 4,519 Aduga Rajkumar Suraj Singh Shiv Sena gi candidate ni 122 Notada Kendra Sida 100 ka 17 Samaga Taratret Notada Sali Mathang se Akoi Amuka Hanjan Zaboy na update Tawzage Technopal Akoi NPF ki Di Korung Thang 1,439 Aduga Letpau Haukip 1,000 sorry Ngapi gani 14,039 ni Huziki Di Korung Thangi do Ngapi gani Di Korung Thangi Huzik Thangi ba vote masing si 14,039 Aduga Letpau Haukip BJP gi candidate asina 14,172 ni Fangi se Warok Morung Makunga INC candidate ni Morung Makunga se 2,427 Aduga KS David Maring RPI A 33 votes Aduga Zamkholin Haukip independent candidate ni Mang 16 votes fange Aduga Tantanga Kohai Mosilfa Mang Fangi vote masing asi 649 Nota da Kendra Sidagi vote Kungani Toy 22 votes goes to Nota
टेक्नोपल की अपडेट तौसखरब मतुंगदा हुजिक लौखसरके नुंगबा से मतम अमदा अखोगे कांग्रेस अखोगे रूलिंग गवर्नमेंट लेरिंगेदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सु ओइबिरमबा महा की केंद्र ने गायखांगम की केंद्र ने नुंगबा सिदा बीजेपी की कैंडिडेट दिंगांगलोंग गांगमई बीजेपी की महांगना 8634 फंगबदा श्री गायखांग